O njoj će nam reći iz Danske čovjek po imenom Fraj. Inače, samo da kažem da je Danska ovaj put zastupljena sa 6 sudionika. Prošle godine ih je bilo 3, danas su definitivno sudjeluju s najviše broj ljudi na Etno Croatia. Fraj. Hello everybody. Hello. Er der nogen danskere til stede? Yeah. Så nu skal vi høre en dansk sang. We are going to play you a Danish song, and I'm sure the Danes here doesn't know it because it's very old. It's from the medieval times, and it's an old ballad, and it's about 2 sisters. And the younger one, she's very, very pretty and very young and beautiful. And the older one, she's maybe not that pretty. And then the young sister is getting married, and then the older sister, she's getting a bit jealous, you know. So she says to the younger sister, "Hey sis, come on now, I want to show you something down by the beach." And then the younger sister follows her to the beach, and the older sister kicks her into the water. That's what's happening now. Kicks her into the water. So she's drowning there. And that's very, very sad. But the corpse, the body of the young sister is flowing into the shore. And there it's found by 2 fiddlers, you know, fiddle, like violin. And they take her body, and I think that's kind of the disgusting part of the song. There they take her body, and they use it for the fiddle body, and they take the arms and they use it for the bow, you know, and they take her long beautiful hair and they use it for the bow hair, and then they take this nice fiddle and play it at the evil sister's wedding, and there it tells the story about what's really happened. And then the last verse says, in the evening she was sitting as a bride at the wedding, and in the morning she was burning on the fire. Oh, yeah. Evo, da prevedem na brzinu što je Fraj sve ispričao. Dakle, slijedi jedna pjesma danska o 2 sestrama, o starijoj i mlađoj. Starija nije baš tako lijepa, mlađa je prekrasna i mlađa se treba udati. Međutim, starija sestra je ljubomorna i pozove mlađu sestru da prošeću malo do rijeke, i kad dođe do rijeke, ona gurne mlađu sestru i mlađa sestra se utopi. U tom nailaze, dok pluta tijelo mlađe sestre, nailaze violinisti i od njezinog tijela prave violin, od njezinog tijela naprave tijelo violine, od kose u ruku naprave gudalo i povedu tu violin napravljenu od trupla na vjenčanje starije sestre, i tu sada violina razotkriva cijelu istinu u kojoj se kaže: navečer ćeš biti nevista, sutra ćeš gorjeti. Jedna lijepa baladica, jel? It's called De 2 Søstre. Der boede en fru i Holstebro. 2 dejlige døtre havde hun. Den ene gik der bejlere til hver dag, og det kunne den ældste ikke fordrage. Så søsterlivet, lyt til mit råd, og lad os ned på stranden gå. Ud på bredden bro, og den ældste skubbede hende i med sin fod. Så sekund til båden, så kom aldrig i land, for så får jeg nok din ægte mand.
skulle spille med en gang i det frem. Så tog de hendes arme to. Så tog de hendes smukke hår. Så tog de hendes dejlige krop. Så gik de til den herregård. De venter der på kongen hjem. Spillet for det første, hvor brud har dræbt sin søster. De spillede for det andet, hvor brud er blevet forbandet. Thank you very much. Tusind tak. Samo još jedan veliki pljesak za Marka. Marko je svirao na diploma i naš je najmlađi sudionik, ima samo 16 godina. Svaka čast Marku. Nadam se da će na sljedećim etno kampovima biti više mladih ljudi iz Hrvatske i da ćemo moći više hrvatskih pjesama isto naučiti ove ljude. A sada, David. Hello. Are you okay? Okay, that's good. The next song we're gonna play for you comes from Armenia. It's a song called Nubar Nubar. And Nubar is a very, very old name. There's no one called Nubar now in Armenia. But